Hi everyone, good morning. Is it morning? Yeah, it is. So, I have my off. I thought I will make video. This is my tea. This cup मुझे ना एक पेशेंट ने दिया था ये हॉस्पिटल में इधर वो कुवैत से है उसका नाम तो नहीं ले सकता बट हाँ ये मुझे ये मिला और इसके साथ ये भी दिया था कैंडल लाइक बहुत अच्छा स्मेल है तो आई वॉज थिंकिंग लाइक व्हेन आई ईट आई विल जस्ट टॉक ऐसे ही बात करते हैं ये मेरा ग्रीन टी है आई पुट ऑलरेडी पुट हनी लेमन एंड ऑफ कोर्स द ग्रीन टी tada it's like this and breakfast में मैंने ये बनाया Poha. Poha is one of my favorite breakfast. Ta-da! Let's focus on eating. If somebody can ask me question, that would be so nice. When I eat, I can reply to those questions. Okay, let's talk about food. Poha, I Manipuri ki chainang thongba dei hena ko mapan ki chainang thongna hai poha aduga sambar aduga thongba da aduga myam hai boko no Manipur ki basic taraga iromba hai chamthong thongba hai aduga uti thongba aduga ti hai de uti thong de mi na thongba ngai raga aina chai khoi da gi nupi khoi chebem na khoi gi ai gi my sister in law man na loin thong edu aina dum chai adang taw मुझे खाना बहुत पसंद है बहुत मतलब बहुत है यम 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 चानिंग है चाक हाँ सुटी लेबो कांदा ओइबगी हानि नी ताना फम्मगा आई चागा से एन्जॉय तबो फंगेबा हॉस्पिटल चखदि हाइदि नंगना चाक फजना अहावबो थोंग पुरजुको हाउते दुइसे दम चाय अदुगा मोस्ट ऑफ द टाइम आइदि खोइमागा कॉल दे am लाइगले सिदगी इंडिया गा पुंग मरीगा मखाइगा की डिफरेंस लैबनेबको मरीगा मखाइगा डिफरेंस लैबगी अदुगी आइना थबक हलकपा मतम सिगिदा पुंग निपान दा कॉल तौरदी ममादा तामते बारो है निपान मापन तारा तामते बारो मखाइ पुंग अमा ताइम ताइबको अदो पुंग निपान हेक ताबगा सिकी निपान हे ताबा आई फ्री गा शो ओइदेबको सि योरकपदा ऑलमोस्ट पुंग तारा नि नदे नि मापन गा क्यानम ताबदो ममा होइदि आदा मिडनाइट 2 o'clock बे वरी सनबा यादेबा अदुना ब्रेक मतम तदा अनंबा बरी सागले खोइमागा को हाइदिनो खंगदे हे angam sai bottle ne sema hade sainga hangdo thakngai ne angam chanate aya chawon bi ne duna hangdo tha mami aina ko ai phone da subscriber ki update lai dana ko I have almost like 208 subscriber. I adu udem harawe. Haidi ko harawe jisu ko. I di adu ki 208 sida ko almost 90% are like my family member. Kanam ta na subscribe taw de. Khoi gi imu manu ka ta na subscribe taw ebo ko. But which is good. Khoi mama na ai ki ai na cha bo igera. Ai bai ma pan cha po yu ko. Ai na taw ri sing je ma na dum ubagi haraw sabdo. Adu eba. breakfast chari bu ai ko khoi mama da phone tawge ba ko aduga mana hang to ba question du ai khange ba ko first ma ja hang to je I don't know might be wrong but most of the time mana hang ba question je ko haidi mo da gi hajekti ai lap na leira bani na ko mana hang da ba question je first nang hospital da leibra second question will be kari chai aduga kai dawri hoi hospital leibra kari chai an china si question je hang pra yeng se kwa obviously mama na dum hang ka ne du su yeng se ba dum ai nga se suti leibdo mo da hai ki de bo ko mama da
ngarang wari sanabadai ngarang do thenge aduga agi break matam duga yamna chanagidabagi ngahaktang minute ani gum wari sanara thamgiba aduna yengse Manipur da nonglai nunshi akanba lakpadagi aikhogi maningsu yauna humdokre aduna mama baba matha yam sai khoi mama gi mingse aina ko sorry I don't know if I'm supposed to show by maming ja ina mami tengan save tor thame मुझे गाना पसंद है हेलो मम्मा कईदौरी ओके अच्छा हॉस्पिटल दा लईते ngasi chuti oiba aina chuti louba hai tare hoi hoi koi douramiro mama ai to itom do leibagi ko ai breakfast sem loraga video nambi sanaramine ai video nami thamge nai ko aduga hairo koi mama ai ga katang maybe personal hoiba yumgi wari sanari ngamni segumdi aina video de hapning de aduna wari sanagi ge mama ga adu loraga maybe I will come back again to the video and start making the video again. Till then, bye. Also, if I don't come back, then please do like, subscribe to my channel. Also, comment so yam pibi ramo. Yeah, thank you.